Jadi video yang long upload baru ramai dah yang tayang pertanyaan tubuhnya kiban nyumji dan segala macam. Jadi Jino kita tahu kiban cara diolah dan cara di lantra dan segala macam. Jino cerita kalau. Nah, Jino tak cok padu boh. Ya. Nampak. Ulul cicok iya. Nampak iya. Kau betul. Tarah, kah napu. Ya, tarah cik. Kah kan. Iban ke buka? Syarah ile. Inna zafatul minal iman. Jadi kebersihan setengah daripada iman. Ya. An-nadzafatu. Anna zafatul minal iman. Yang agak ulun putu. Jadi kan. Jadi tatre je no bat nan tayang beklang ki banyu. Okey. Banyum tabu pun main ke kalau sini. Masa-masa menan cici pejuh nak dapat dah. Lagi be bojang bekling. Lagi nyum bojang bekling. Yang macam putih. Kan bojang bekling pi. Pui kena bak tanyo alah. Jambe Melabu. Lagi nyum bojang be Melabu. Limangat hai. Apa limangat. Jadi nyoi pegat jus. Pet ujung ah. Ipegat jus cranberry. Nyo punya suide inangro nyo yang pajonyo awak yang nak paju peng autonomi. Mahal tak? Mahal nyo. Ada ino pi mahal. Tro 6 ataupun $8 tabo kaca 2 liter. Berarti sekitar 150 ribu menan. Mahal. Nah. Darah mameh ke no? Betul. Pet ujung. Lagi nyum bojang be Melabu. Yogurt untuk tambah darah. Ke iron ni pegah no. Iron untuk tambah darah. Yang kilo ulul mandum begak kena uyu belum air tu de kampung. Bukai apa tu? Kai tarik kena. Kau berapa banget? Kau berapa banget? Yo tahu cara proses, cara ipe. Yan. Ya, lalian lo melayan tanyang iban bakji. Bakji nama yang lagi blueberry. Cuman kita mah ia mano yang mangak ipot, menyetui ipot lagi nyo. Mesti ipot dengan jaro terus ngubulun baru habis ipot. Jadi ipot dengan musim musim baru dan video yang baru. Leh di pertama i. Kalian ya lagi mau tarik. Hello, thank you I like this job, I like it. Nyo siap. Beri hola moto. Berarti antung ime bak gede bak kilang nanti baru pegat ju. Memang mak saleh di Mubut. Lancak raya gitu. Oke. Tim yang menang. Yang guys, setelah informasinya jawaban baru yang letak lawat temanyang iban cara diolah, iban nyumji sanyo lagi nyumbo jambe Melabu. Sama-sama main menang. Oke.